dan minta kesini ngam kai pi kumno bapin pin spin ni uni ubandal ni uni ubundi lan ni kino kikon ki bambi asal royal bapin yo subma Patrick pan spin ni uni ubandal dan coba kai pi supaya follow yang ai share ke video saya perlu cuma saya komen komen section ada tenang sumpah bani page itu bukut kan video kenapa tip kuma spin mo haka bani kong pihak ban yang preset mo sa itu karakter ada karakter kini badan yu Adam pihak ban idol Adam telah Adam don Adam ru pihak ban idol ini kili mo di kili nah lagi ki karakter tiba view free sa equip tu dia adalah ada equipment sa crossno ada crossno tu pihak ban led nak kagon ru pandi ban kon di ai di page ban diam di no kagon ru pihak ban yang no kagon mo kalau ada nang topat pihak ban yang no sebagai kepala ru pandi di ban yang ngom di ban kiplap tu mo dan kepala ru pandi ngom itu artili lai telin tu crossno itu ya crossno sa ai profile ru pidi ban ai dak banuk tada dep ko profile ai dak potok dah poru pidi ban ai dak ke banuk mo ta poru ai dak banuk dia kata profile yang poru di ban ai dak ke powder kili ada mang tu buat cross ada cross tu pat pihak ban dia setting pin tu bato akau basic semua itu akau basics pin tu akau basics dep akau basics pihak ban itu clear itu clear ini tu tak clear anu tu clear ICN ai biang ASEAN ai biang Laisen ai shoot Southsen Sansen ai shoot Reusen telah ada topat pihak ban bakna ada ban bakpa salek ha tok reya lek harap loyal mo lek harap loyal pihak ban pecah podu to ba spin lagi kat mo pihak ban spin itu tu Southli adu Laisen Southsen adu Southsen mo ada Laisen Southsen pan pesa lek atau boni ubandal ane la tak ko spin ke gon pihak ke gon lek show ni boni pihak ban kena itu boni pihak ban kena itu ban kena tu cheese lembab kan ban kena itu untuk adalah ada kena untuk sistem dari itu pat ada kena buat pihak ban spin jangan ngam dan diamond dia kena badan diamond dia spin mo pihak ban spin dia try sayok baik ngaruk ngalek kuntu tang asa spin ngal ayok mo ban ong haduk 4% ban yo dia mende dah andai 50% try lah ban yo la pak ban spin kon rek ko lah lek kuntu sis lang oke kini tak jelas tu kondisi bon mo saya share kan video